Akhe ngilochise ababukeli be-Identical Force ngingapha esiyabuswa kwaSithole la khona esazama ukuthi sigijime nabo kancane sizama ukuthola indaba yabo kade nyana bananda basibiza bathi kenzeni kenifake isandla nihelebheni ngoba kunabantu ongasukuthi banamandla babona ukuthi banamandla banemali bakhona ukuthi benze izinto zenzeke ngendlela yabo la ekutheni bona bayaphanisheka and then abazi ukuthi kose benzini my before mina ngizonithulela istory ngithize ke ngithome ngibalochise ngamkele gogo akhe ngikulochise akwande nivukile sivukile singabuzana hayi nokho gogo nganizwile gogo akhe ngibuze ukuthi ugogo ngibani kwakuphi umata Sithole yeah and then siyabuse ma okay sisi ngizanelo kaSithole siyabuswa akhe nisichazisele ukuthi nisibizeleni elangeni namhlanje ngen 27 December 2021 besise engine garage le edala leseyivaliwe besiyokuthela ipetrol lapho then sathi nabacida ukuthela ipetrol ivena zanki start so kwabathe umuntu uyastart ivena zanki start and even lebe inganakinga at all so kwavela omunye ubhuti obuya ngesigubhu naye bekazokufuna ipetrol bamthelela lapha etankeni le ebasithelele kiyo then that's when kubonakala ukuthi ipetrol leya inamanzi because nabayithelako lapha esigubhini babona ukuthi amanzi aya ngaphezulu then iyasala yona ngaphasi then bathi bazoyithatha kunabo mechanic ngathi lapha duze ne-engine ngapha ngaka-right sikhuluma ngeveni masikhuluma ngeveni iveni iziningi mhlawumbe sikhuluma ngeveni GWM double cab okay Steed 5 alright bayithatha bayisa lapho bathi bayoyilungisa bathi bayoyidraina i-diesel layer then bayilungisa okay abantu laba bayababhalela because yahlala lapho the whole day ngathi sabuya la endlini ngabo 26 besibuya la endlini solo lapha bayabhalelwa ukuyilungisa basitshela ukuthi bazoyithatha bayisa kuma-mechanic omunye bayithatha bayisa kuma-mechanic omunye ngale ngasemall bathi nguMahlangu yahlala lapho isikhathi eside lokho bathi ichoda ngalokhu nasiya kusokuchecka basitshela ukuthi bazoyibuyisa but then azange ibuye iveni then bangibuza ukuthi mina besisavisa kuphi ngathi bengiyisavisa Al Shaddai bekunelinye ikhuwa lapho askis before ngingena lapho ngifuna just nje ukuthi ababukeli mhlambe nabantu abafuna ukuzwisisa inkulumo enikhuluma ngayo ngikuzwe uthi nithole ukuthi ngaphakathi kwekoloyi ethelwa ipetrol kuthelwe idiesel ngaphakathi kwepetrol car yona vele ithela idiesel it's just that ukuthi idiesel yabo beyinamanzi idiesel yabo beyinamanzi yes okay chubeka sisi yeah then bayisa lapho kuMahlangu loyo uMahlangu but naye yambhalela bathi bafuna ukuyisa la bengisavisa khona ngathi mina besisavisa eL Shaddai kunelinye ikhuwa lapha elchemical sayisa lapho unfortunately ngathi ikhuwa lelo akusingilala eSouth Africa ngathi belibuyele overseas azange ngathi la yahlala for the whole week azange bayenze next because ikhuwa lela belingekho la eSouth Africa then but decide ukuthi ibuye bayiphaka lapha e-engine bathi bazoyisa eMiddelburg kwaFort bayoyilungisisa lapho ngathi mina since seyise eMiddelburg kwaFort iFort neGWM zihlalelene ziyalandelana why ningayisi kwa GWM since nayo kuyi-GWM bathi bayabathemba abantu laba bakwaFort bayakwazi ukulungisa ngathi okay sahlala ngathi for a week ngingatholi update ngafonela uDavid lo bekayimanager e-engine garage uDavid wathi basesebhizi ngayo bazongi-update ngathi alright solo kwamalanga yakhamba I've decided ukugugula amanamba waka-40 ngachecka amanamba waka-40 eMiddelburg ngawathola ngabafonela ngabatshela idate ibhaki ebayikhambise ngayo la ngathi mina ngicela ukwazi ukuthi what's happening ngebhaki efike ngelanga eliso bona bathi they don't service any car without i-40 bona babereka ngo-40 kuphela
ngathi but mina kunomuntu olethe ikari lapho bathi no bona akunamuntu vele akunabhaki bayithethe la bona if it's TWM bengekhe baze bayi-accept. Ngathi okay fine, ngafonela uDavid. Ngathi David ngifonele kwa-40 bathi kunabhaki efikile lapha. That's when uDavid angichazela ukuthi ibhaki bayise emntwini oberega kwa-40. Ibhaki leyo isemzini umuntu loyo bayise kuye. Apparently umuntu loyo bathi nguveli but angimazi mina ikhuwa. Then bathi uveli bamthembe yakwazi ukulungisa. Okay, so loko bathulile like bebangakufoneli wena, bekumele ufone ukuze ukuthi i-update kukhambaphi ngendaba eveni. So loko nabangafoni mina ngifoni. Okay, ngathi ubhutama ohlala eMiddelburg cause naye ngathi ngamthumela ukuthi ngicela ukuthi yokuchecka kwa-40 lapho umuntu lo ibhaki leyo. Wathi nakafika kungathi like bamlwisa umuntu lo othethe ibhaki ukuthi like umosha igama labo cause bese sebahlanganisa istory lesi ukuthi nami ngikhe ngafona. So nawe kufika omunye umuntu nawe uzokubuza ngebhaki ye-GWM since nami ngafona ngibuza ngebhaki ye-GWM. Kanti umuntu loya uberega lapha bathisho ukuthi uthatha inkari ngegama lakwa-40 bamlwisa. So uDavid that's when angitshela ukuthi ngingasafonela ka-40. Ngathi okay it's fine, but since bebangafoni nabo ukuthi mhlambe kwenzakalani ngebhaki, then naseseyihleli isikhathi mina ngathi sayide ukuthi how about nithengise ibhaki leyo because it seems like iyamhlula naye umuntu loyo because isikhathi bese sesikhambile. Niyithengise then kamareni ngathenga like a single cap but ibe ne-canopy because bekuyi-double cap ene-canopy. Ngathenga i-single cap ibe ne-canopy then uMahlangu wathi no angekhe bayikhone leyo ukuthi basithengele i-single cap. Ngathi okay fine. I think 2024 ngoJanuwari bayiletha ibhaki. Then nabayilethile like la ekhaya bengihlala ngisemberegweni mina, then nobhutam like okay yena bekakhona but akusimuntu uthanda ukudrive. Ngelinye ilanga ngathi bekunomntwana kabhutam uhlala ngaseMakopanong eMagana. Ngathi khe ngimphekelele, bekavakashile ngamphekelela. Ibhaki leyo yahlulwa ukukhuphuka lapha ebridging le-engine like uyizwa ukuthi ikhamba kabuhlungu. After lapho mina ngamfonela uDavid ngamtshela ukuthi ibhaki le ayisi-right. Okay naye mfowethu ngathi ayitheste wayizwa ukuthi naye ayisi-right. Ngamfonela uDavid ngathi David ibhaki ayisi-right. uDavid wathi okay bazokuza bazoyithatha. Ngathi beyihleli iveke la ekhaya. No a month yahlala inyanga. Wathi bazokuza bazoyithatha. Okay beza vele bazoyithatha iyabuyela. Since ibuyele ngesikhathi leso soloko ayibuye. Okay nayifika kubasitshela ukuthi basho besi-driver inganamanzi. Ngathi mina ibhaki lena besiyisa ku-service kuphela. Net na uphuma kumina benga ayichekiwe amanzi, awucheki next izinto leso bazenza net na uyoyisavisa. Like and if bekuba ne-problem lapha e-screening beyikuvezela ukuthi kunento engasi-right. So why beyingasitsheli ukuthi ayinayo amanzi ngaleso sikhathi? Sho ukuthi umuntu loyo bekayilungisa umoshile somewhere nakayilungisako because bekumele ikhulume ukuthi ikari le si-driving anamanzi. David wathi okay asikulise lokho bazoyilungisa since ikhambe that time. Then nangiya lapha kuMahlangu eMtsiya anonangitshela ukuthi badecide ukuthenga i-engine etsha but now abayitholi i-engine. Mina ngafonela kwa-GWM ngababuza ukuthi abanayo i-engine na, ngabapha i-make and model yebhaki bangitshela ukuthi banayo. Ngamfonela mina uDavid ngathi David i-engine basho banayo e-GWM nina wayinithi nitholi. David wathi enhle bebafuna ukuthi bafune i-engine esese-right but engasiyitsha but kube isese-right. So lokho bangitshela ukuthi bazokuya eJozi bayitholile kuphi. Then sebangitshela ukuthi sebadecide ukuthi enhle i-engine le i-right net basifuna ukuthenga ama-parts afyuna nini sebangitshela ukuthi enhle sebadecide ukuthi even le yababhalela ngcono bayithengise. Like beyinento eziningi. So until ngize mina ngithi I know like sekudala nje because now sekuyi-3 years say 2021 22 23 24 now it's 2025
soloko like bayabona nethi na ufika kuyo shomahlangu uzokutshela like uzokuthembisela eduze ukuthi no sizoyiletha ngizokuya kokuchecka kuveli ngizokwenza so ngizokufonela mara ngeke aza kufonela wena kose kube ngufona and mina nangimfonela kayibambi phone enakabuyi kuma miss call anakathola ama miss call akabuyi kimi so like nama ngisazi ukugenzeni because ngaya e-police station ngayothi ngiyokuvula i-case police station that is not like ukuthi uyabaleka so there is no case because akabaleki so ngahluleka ngalokho-ke nami. Okay gogo ungagcwalisela uthini phezu kwenkulumo yakhe? Yebo khona kunjalo. Angazi mina ukuthi ngithini. Gogo ngiyakubuza-ke mina ngoba sizamile ukufonela ubona bo David na walapha engine bathi anisitshela amaqiniso okaphelele bathi gogo bebananda bakunikeza imadlana ethize and batsho phezu kwekoloyi leya bona bathenge izinto ezinenkulukhulu le bayithole mhlambe inamarathi nanani bathi balungise ngayo benze the whole major service yonke bathenga amathopo bathenga ini kusho ukuthi into ezilapha bathi ngomningi zitsha bathi komsa ukuthi iveni bengasikinga bathi every month bebakunikeza imali bathi no ngoba sikumotshela ikoloyi nasi imali yokuthi unando ekliniki nangabe ufuna i-transport usifonele sikuphekelele ekliniki ngiyakuveza ngoba ngilokho lalela baba yebo yena besho uMahlangu ngamfonela konjani nathi mabona zange abambe ifoni uMahlangu nganingi akabambi ifoni vele kose siye kuye lapho nokho simthole kose uye lapha manje ekulandeleni kokugcina wanginikeza amanamba walomunye obereka khona naye kuMahlangu uMahlangu loyo-ke yena kabeyibamba ngambuza ukuthi manje kanti kwenzekani Mahlangu wathi hayi uzokhuluma naye yena angifuni ukuphika yena wanginikeza amalini kokuthoma 1000 ne okay indabeni imali sathi nedina nakhona ngimtshela ukuthi mina qala nje ikari le ayikho mara thina siyithelela but asisebenzisi yeah wathuma lapho-ke ukuthi ngathi ngonyaka lo ngamtshela ngawo 2021 besibhadale ngo-October okay bayithatha ngoDisemba then 22 sayibhadala 23 azange siyibhadale saya kuye 2024 bese seyikoloti 2 years wasinikela imali omthelo for 2 years leyo ngoba ngathi saya lapha e-traffic department basikhiphela ukuthi ikolota malini wasinikela i-amount leyo yonke ukuthi siyibhadale sakhamba sayoyibhadala okay then uma bekanonde aya nakayokubuza lapha wongathi usually bekathanda ukuya nakabuye eclinic cause indlela vele lapha kwaMahlangu nakabuye eclinic mhlambe acomplain uma ukuthi nje ngibuye eclinic ngenyawo and even leya beyimphekelela uMahlangu akhiphi 500 ngelinye ilanga akhiphi 1000 rand then nanje ngokugcina bekunabantwana bavakashile la ekhaya cause bekanande asho nambe kangitshela ukuthi nangabe ngidinga i-transport nikhulume sizoninikela bekunabantwana bavakashile ngoDisemba uma uyile wabatshela ukuthi udinga i-transport ubaphekelelile e-Witbank cause bavakashela ekhaya wabaphekelele e-Witbank. Okay so kaningi vele imali ngiyacanga ngathi ukhiphile yena yomthelo then I think ukhiphe kayi-2 if not 3 500,000 rand for ukuthi uma nakafuna ukukhamba angaloko athi abe akhona ukuchasha something ukuthi imphekelele la yakhona. Okay mhlambe in-affecta kangangani issue yeveni njengoba nichaza ukuthi bese ngigcina nina senibawa phezu kwenrobeni nayo seniyokubawa komunye umuntu ukuthi akaniphekelele benzani in-affecta kanjani yonke lento le? Into engamchazelayo noMahlangu ukuthi ngiba ukuthi mina since even ikhambile even le thina bekuyi-source of income la ekhaya umfowethu bekayiberegisa ayenza ngayo imali like kuba yinto esiphila ngayo so ngambawa mina ngathi since sisalindile ukuthi iveni ibuye and nje la beyibereka khona like sebayi-replaceile cause ayibuyi ngathi mina ngicela ukuthi how about uzame ubhutami lo bekabereka ngeveni le
umfake e-engine asebenze khona so ukuthi naye azokuba ne-income akhona ukuthi ahelebhe ngendlela bekahelebha ngayo endlini. Wathi yena no angeke akhone like u-overstaff, in fact kose a-retrench. Ngathi okay, I think after a week ngabona abantu abafike bagcoka i-uniform entsha, kube yena umtshela ukuthi u-overstaff. Ngaya kuye ngayombuza ngathi mina ngize la kuwe ngilila, ngithi mina even leya bekuyi-source of income, ngicela ukuthi ufake ubhutami la ukuthi asebenze, then ukuthi azokhona ukusihelebha ngendlela lebekasihelebha ngayo. Wena wathi u-overstaff. No, ngibone abantu few la bane-uniform entsha and ngiyabazi vele abantu la bebangasebenzi sebasebenza la i-engine. Wathi angekhe ngi-understand, like bebamforce. Nami like azanke ngimphendule kokhunye vele bengimrekhoda ma. Okay, so ngamanye amagama nidlelezela nithathela ikoloyi sezizandleni zabo bayithetha basafuna ukuyibuyisa tot namhlanje kungu-March nje, since from 2021 since 2021 until 2025 solo ikoloyi kona bathulile aba-update abatsho next. Now ufuna i-update kumele uye lapha e-engine or phone, but ifone ayisebenzi cause akayibambi uMahlangu ifone. Asikhuluma ngoMahlangu, sikhuluma ngobani? uGugu Mahlangu. Okay, mhlambe amagama engathanda ukuwakhuluma gogo ukufikisela uGugu umtshele ngendlela ibaluleke ngakhona even le ungathanda ukuthini? Yena bekhuluma kuhle kimi, angithembise. Yabona umuntu nakuthembisayo, yebo yena bengithembisa athi hayi izokubuya, ngizokuya mina self eMiddelburg ngiyoyihlola. Manje amvoti solo abengakayitholi ukuya kwakhe eMiddelburg. Ngelinye ilanga wathi basho mthi kukhanjwe nomntanami. Maye umntanami kwathola ukuthi akekho usetohweni, uyabona khona lapha bebambise khona ayokudoha. Ngathi mina akusizi ukuthi bahambe bodwa angekho yena. Sizohamba iveke ezayo, ngasho kuyi Mahlangu. Ene kunezinto engifuna ukuyozilayisha eMiddelburg. Ngasho njalo. Nangempela savumelana kuhle naye. Mara manje zangeke vele angiphenduleke lapho ukuthi hey sengibambekile kanje. Yena bekhuluma kahle, angifuni ukumphoxa, abekhuluma kuhle yena. Konakelephi gogo? Ya, kimi abekhuluma kuhle, abese ke ngasikhathi ke angithwaleke athi akangiphekelele ekhaya. Ngathi kunomsebenzi ekhaya kwami. Ene kukosa ngibe pass phezulu. Wanginikeza 500 lapho. Okay, wathi akangiphekelele iloba ababereka ko bangiphekelela bangideliver lapha ekhaya kwami. Ngakhamba etsabe wakhamba ke yena lo bemphekelele. Yena wangiphekelela kuhle yena. Sahamba saya nekwaha. Bese kunezinto siyozilayisha ngoba bekunomsebenzi. Sahamba sayozilayisha izinto sabuya. No problem. Okay. Nifunani kahle kahle nje? Khona bengifuna isizo ngoba indodana seyilwa nami kungathi mina uyabona anginandaba nayo. Uthi kanti ubaba ukuthi ukuthi abeyithengelele imotera ukuthi imdwinikeza abantu. Ngithi mnayi nathi mara kosa sikhulume kuhle singalwi. Uyabona? Sikhulume kuhle. Okay, kwathi nanginomsebenzi la ekhaya bekunecude. Wathi ngabe ngimbizile sandinda solo sifunana nezinto basithembisa abantu bathi bayeza bazosilayisha. Sithengile lapha eSuper. Wathi thanuzile la kimi ngangikunikele into wahamba ngayo. Walayisha lempahla zakho. Gogo ubudisi bokuthi banireplacele iveni leyo or banithengele enye iveni banibuza ukuthi right. Yini lo mhlambe? Ngengakikhuluma leyo ngathi nangabe iyabhala Mahlangu. Akuthengwe enye. Wathi khujame lapho gogo siza kubona.
and hayi ukuthi bayabhalelwa nethi nje abafuni. Wathi khe ngijame khe babone njengaloku balungisa yabona. So kubhalile kulungiseni ngoba ikara isekho. Mayibona bathi ikoloyi imotshe ngini ngoba nikhambe ngekoloyi enganamanzi. Mina ikari leyo okay angali njengoba ngisho ukuthi ikari yafika yahlala cause mina ngihlala ngisemberegweni. Ikari saphuma ngasiya njengoba ngisho ukuthi siye eMagana then ngathi yaya neMasini. Mara ngathi mina why beyingakhombisi escreenini ukuthi ayinawo amanzi cause kose yona ikhombisa ikari enye nenye nangabi nenkinga iyayiveza i-fault leyo la kune fault khona. Why beyingakhombisi? Bengababuza yona ukuthi ngathi ukuthi umuntu lo bekayilungisa naye umoshile lapha mhlambe enirambeni lezi ezenza ukuthi ikhombise temperature ngoba vele bathi konakala intaba cause ikari leyo bokungathi noma bokungathi siye kuphi into ebesukustaka ngayo mhlambe idizili kuphela nokuthi basho sicheka amanzi bebawathela net nabayiservice-ako kuphela bo-oli lezi zinto bezithela net nayiservice-wako kuphela. Ngizwile. No, ikulumeni nibeke kwazwakala ngitsho akhe sifikise umlayezo. Ukhona mhlambe nifuna uku-add? Siba ukuthi even ibuye ilungile. Okay. Gogo? Kunjalo ba. Sithokoze. Yeah.